Marara soifua whaatala whatu le amatanga le nei mai aso I se whapoponga foi o talafou le Radio Samoa. Mai Amerika ma Iran o lo mautu pele mau Amerika o lo matala le Strait of Hormuz. Mō whewa inga e ui lo whai mai Iran wa tapunia le no whanga au whaawau peo no whetaria I a laos wha inga ma Amerika. O le vai aso na te nei na amata to e whaawa waios wha inga le waho atunu e rua ina ua so wha ia Iran wa a wha pisinisi na uiane e la lata I le Strait o na o lo whaawa peo na tau mawhai Iran e wha mauturo na wha tontun wina o lea o ngā sami le wo la tau wha aidua ua tapunia mo le teminei. Na whaidua fo ia Iran I le BBC, na o lato waspa ia fo se no whanga wha militeria Amerika I Jordan, a wa whaidua fo ia isi atunu e pe the United Arab Emirates, Qatar, Oman, ma Bahrain, wa o lato tali atu fo ia spa inga Iran ia I lato, na whao ngā nei missiles ma drones. E wi leo whaidua e Trump I sana tautaranga, lo o whaabo pēr talanoanga le wau tu e rua. E ui o lo o lipo tiani whaamtaranga na whaia re whafonga whetaraia Iran, I runga le upengata whairangi le ex e whaapea, wa mai a le teimi o madienga pito tasi, wa mai a fo no lato whaidua ia Amerika, e tau sisi ia lato upu ale ai, o le ai le tau e tutongi. E le o whaidua le ripoti rea le BBC se tariane a Amerika I nei whaamatalanga. I kānata wa whaidua mai leo leo le tunu e to o ruana whasiotia mai isi o ro manunua I le whaalawlawe na tawhana I nai tangata pea ma le sepulu tolu afe I le festival po le whaalinga tele a kānata le Latin Street Festival I Toronto I le asto nai. Whai mai e to ono na awhia I manuanga mai whana e masalo mia le I maua uma I la tau na whaatinoina le soltu la fono au I la ue to o rua ua maririu o ali I uma au le isi to a whaolo I le wharamai e tinga ina manuanga. O lo whaasai leo leo waenga na tupoi le whaalawe a o whaia su e suenga ma e lua whana ua maua ma ua whae lua fwoi leo leo e lo iei se lama tianga mō tangata lau tele mai lea whaalawe e fōringo se tau ngā whana I le wāni tangata se tō lua ia wā a fia tuai ma tangata na iei lea no whuanga. Tau fia I roa ma le whaaringa lea mō le teminei se ia whaia su e suenga a ua whaamatala e mōri mauda au whaasaralau le langona popole na iei ma le whewhe le teime le whaalawe na suia ato ai ma langona fia fia o le festival. Whai mai le pule nu o le whae tū lea ua whaamautinoa e maua umai leo leo le pesoswani mana o mia mō le sa idia o I lātou na whaatupuina lea whaalawe ma ave e se mai a upenga na whaongaina. Sao nore pare mio kānata makani e whaanono tele le whaalawe o tūra I mai mai momori wha mai senga I aingo nei tangata wā fia ai manatu nisi o le mata upule nei I whana e taa tele I Amerika au lea fōringa mai o le a wha so oane o nā riae I wha whitauri kānata. Ai titi mai peta o ruas fitu tangata ua maari riu mare tu a tele lo o manunua I le awhina sa sawane se papu I Bangkok e peona riputia mai le CNN. O ata na whaasoa I runga o pengata whaelangi mai lea whaalawe o lo iloa tuai le maalosi o le sasawa leafi mai le papu lea o le nā Ladbrau I le itu I mātua le lau mua o Thailand. O le pare mia o le atunu u Anatin Jaran Virako na whaia le whaamtaranga lea to o ruas fitu o maari riu ma o lo sai lia nei le mafu anga leafi. Ta ue li pote to ono spultoru na ave le wharamai mo tong fitinga to o ruas rua e tinga ina manuanga. Pe amare awhai tū rana ta mo whai eire tine mua ta pere afi ma o lo o whaua wai le teminei su e suenga I le whaarabrabe. Ai fo isi whaarabrabe whaapena tutupu I Thailand lava I le rua whelua lua maari ri waitangata to o ruas rua I le tu I se sifo le tunu I se papu fo ina mū. I New Zealand, wa saun ole minister vai fa le tunu o Winston Peters, ma li patiere le tiofa va malo New Zealand ono esa se pinanga lo saina, I le fuafuanga New Zealand fa tau le awa yai le marienga o le Ocean of Peace Alliance, ai le te tau na afia I fuafuanga le tunu. Wato ato e tari wanda I whanua ra whainga malanga le minister mai Singapore mai Japani, le ana whaatara noi le matau pule I whaataita I ngā saina I le Pasifika. O whaelo e pira si le ripoti e tāua I atunu o le Pasifika mai lātou e popole I tu ai ngā whaataita inga whapea o na whaamautu loalo lātou te te iai I le teminei ma o le mea tonu lea New Zealand le whai. Sa nore li minsta e lango e mana o mia o na whaia le whai ungar ka peneta New Zealand mai lana whaatana noanga ma le Morning Report ua whaaido ai e New Zealand ma au se tāria ma whiti o whaia tana noanga le teminei. I le matau po e whaatatau le awa ia o New Zealand I le Alliance. Ma le tana muri mai whiti, whitu spulu ono api whina maua talu ai nei I le atunuu, wha maori o whala au whasaina o le cocaine.
O a whiwhi na mawane mai whai tu o Lau Group, Kamea, Karavum, Mabeka, i Fiti, lo tala noa nei leo leo le tunu ma leo Australia maisi, i le wha mautuina po o whea anga i atuai a whiwhi, a po o whea fo ina wha moe a vi iai. Wai maina veida New Zealand o Master Waina anga i atuai leo mai wanua levu ma savu e su esa tanga pepa i ira na iei tonu se pauta pae tal tonuina ni whala au whasaina na tafta whea ane i ngā taipala le moto na mena o ina whai aile su enga mai lo aile whala au whasaina e mawai fo i leo ma leisi whaato anga tele i Karavutu e siri e rima awhera au marijuana na mawa iai o lo tau whiai nei se tangata mo su enga. Wa iyo ina nei la ta i o leo le Pasifika le whaalawiloa ina o le Pacific Watch o se au nanga e lipo te eiso ri ngā tūla whono i runga o pengta whailangi a o whailo fo i New Zealand Australia o le alato whaatupe se Strike Force i Colombia e te atuai le au mai o whala au whaasaina i le Vasa Pasifika. Tara nare Radio Samoa mo le nei aso manuia ngā renga a whenga iai. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pia i le Radio Samoa. Yeehaw! Sunga o whenga whakao elo kawa le whou maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koi foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofie i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata upu tau whi malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega ka, Ianga lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisi le Omega ka. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mau te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, whaka peta lo whale. Whaapsota I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, lima whaono, wha valu wha. O valu se lau, lima whaono, wha valu wha. Ewa mai pēr I te radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Ia, talofa lava le pai o mawalunga o le whaafonga tāpua ai. Ia, mai se fo I o lau sila mai moa. Samoa le atunu pele I le nei fo I aso fau o le amatanga o le vai aso. Aso sefulu ma le tolu o Julai, lua afe lua sefulu ma le ono. Ia, o le ua sefulu minute ua te aile I tu la. E wha, tawalunga atu ai fo I ma le au nanga. A le tofa ia fonga mua po le fitelinga fo I ase umano Francis Ioane. Ia e pe ona o tau mafuta ai. Ia, ai o lesi ona tiu te lea. Ia, o le wha popoina. Producer o le tātou po le kalame o le Gagaifo Faiva Samoa ina ua. Tu u matamanga fo I le ao ma le po, ma le teimi, ma le aso. E whaatino ai o te Faiva alo filima. Ia ma o le fo I o tu taula ngā luenga. O le amatanga o le nei vai aso. Sa au whaala le lei le atua. I lau alofa mo lau wanga le lei muti vale o tau muli pea I a Samoa.
le ngata i le nei atu nuu o Aotearoa ua avea mo tātou ainga lona lua. Ia e whapena fo i lau whanua me ele o le atu nuu pele i Samoa ma so o se tafa o le lalolangi. Ia o la ua nopia i ai o tātou tangata. Alo le langi mama, ma lo fo i le tau a tai, i le nei aso, i o tau Faiva alo filima. Ia e le ngata fo i le nā wha moe, sa manuia i alo sapats. Ia ma le wha i unga fo i o le nā vai aso ua tuana i atu, lava se malo longa le lei, ia ma ua toi ala usu ai sa moe le nei tai au, ala seu le atunu i le tele o na whangatia. Ia mo na atu seu, ia, e le ngata o seunga e whai le ngata i whale o seunga o le vate tea. A o seunga fo i ma Faiva o le tua sivi ma le tua vau. O mea na e whai i Samoa. A o le nei atu nuu, ia tātou te ala usu i ofisa o whale whai ngā ruenga. O potu a onga o le ofisa o leo leo o whale mai. Ma so o se ngā ruenga lava. A watu le wha ma lo i o tau Faiva le nei asu wha ma lo fo i le telenga a manu. Ia o le lava papale fo i mo le ono sa i o ne Faiva ma neia. Sāwhianga iai ma le atu nuu. Ia, e whatalofa fo i le tāwhatolo o le tātou vānu nofo. Pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anga nuu. Ia e maualunga se vi inga o le atua. E mo moli e au auna pa ia, au auna tutofi le atua i whata whaitau langa e fia. Whioi o le tala le lei, ia whapea fo i le pai sinoa o le ngā luenga pa ia a le au sa le vi. Ia ulai ua ula, titie ua titi, pale ua pale, ua malie lava, le papa, o le whaatolo tolo ngā tamba le tama, ona o lou anga le lei, a whitai i lau tau singa ma lau pui puinga saunga le mu, ua tai mai ai le soifua o le atu nuu ma lau malos, ua toe whelua i ai luma o le nuu, lau lua fisila whai foi i luma o le nuu ai le o tua o le nuu. Whapena fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Ia, sa ola ia whaaftai le tua, i lou wanga le lei, ma lou alofa ia Samoa. E ui lava fo i na lu ngala lo upu whai o le atunu nei. Ia, ai mātou te tāpua i pēr i Faiva o mātou te tai, ua te tofi le mao te whono ma le palemene, ma le malo ua tu. Ia. Tele i o mea maari e sa atutupu le whai ungo le nawa yaso e maise o le asfareile. Ia ma le taunu o mai o i unga o le whainga palota le titi, a le itu malo malosi, sa tunu mawhono, le ainga malosi. Malo tāpua i sa whata, wai atu o tō po ia mo taulangi o le ainga malosi. Wasa tunu mawhono, alo tunu mawhono, ia whapea fo i le whale wha o le whaolu ngā tangifa, ma malu i lo tō whale tolu ma le ala taua. Ia, o tapa au tausi o le itu malo. Malo, leo no sai ma le whaato toa i na ua tāua lunga fo i Faiva. Tā whenga iai ma whare pālota ai le ngata i le tu malo o te tonu o e kalesia ai maise fo i. O no whoanga sa iei whare pālota i le taulanga whaatau iapia o le whare mai. Ia whapea fo i ia le maota ngase o whale o tangata mātutua o le mapu i whangalele. A whetai ai lātou sa whaia le lātou pālota, ma whaatino le lātou pālota, a le nā o sisi ai le fua, a le whionga i le tama le whale i atu ia. Honourable Tuia returns to Parliament probably sometime this week or next week. Ko titilo Tuia. Official results now le amai i lunga no to wiloeli e whai asi mamau. Ai ai fo i me o tu la i mai i le tūlanga o le whainga pānota le nei, au tau sisi la tu iai. Ma mau te le manu lo le whionga atu ia, tu lua atu iai ia le leua, tu tolu atu iai le te maitai le whionga ia tole a fo. A le utu whalongolongo atu nei. A wai le ini sui o le HRPP na momolia e tau wā. Wa umaana na sau no iai tui le epa ma le whailau tusi. E le ini o la tau sui. Peita iane. O i lātou ia, na lātou langlango ina, ia sui tū taito tasi nei. Le whionga ia le leua, whapena fo ima le whionga le tumaita ia tole a fōa. Sa autou sila ia e whaatala noa mai a lātou media. Nei loa e fo le ina, o le matua tala pepelo nei tangata.
ngutu lua tau valea tulo lava le tunu Samoa yo e o mai ta umai fe mai le indio la tu sui ai le lo behind the scene they have these candidates as independent HRPP members. Why? They were interviewed on their own podcast and super halato media your propaganda ya le dala me wo yai ya tatou pati di mala ia lea va ftaia ma vi ia fo i le filifilinga ale i tu malo ua toe fatu la i mai ai tu ya e fa wau lona tofi mo le isi lima tausanga i tu tonu o le pae inga lona sful mo le valu o lo tu malo ai nei ia le fatu tua i le atua Samoa ua tas au leo fo i la ua utou whalongolongo atu nei ai ele ua te ewa ia le inisu i le chapipi a le ua mai e lango ia le su le lau manu ia mai nei a le sunga ia le ua whaasanga i le fionga ia tu ia tau te si la fia la o le so i le te ale titi o le tu la e lima o le a maua i le avanoa ma te whaafsanga i ai malau lua fasile whai ma le fionga i le tofi whaorioli ma o le whaipule e wha maoni fo i lea ua whiriwhiria i le tu malo e fo i atu ma si i lona whala i le whaletui ai si i lona waa fulau i le ngatai whale i le pale mene i awha pena fo i upu whai o malo i te whau ia alo mai la ia lea ma ta pena le mai maulau nofo wai tele meo le anga i ai yo e o fo ila le mata upu le oi ele ni su ile chapipi e tau va ai o mai o ile lango mata wa mo ia le ua alu avesu ai to te mana tu le sa foi le matala mo le fionga ia tu ia ile vai aso tu yo na tua a o lo loma le finga palota ele ai sana committee e faia ele ai sana committee o tapenanga e faia ai se langa e si taimi sasi ai le fautanga al committee le ma o matufa tupe ai le faia tu iai ia le fai pule fai se mea pena tapena mai la o le te ale titi o le tu la e lima ile a fia finei o le a fa fonga i Samoa i se tala talanga fo i male ma fa so mo le fionga ya tu ya le li fai pule o le tu ma lo sa fata i tau alu manga sa tu la i mai le teimi o le whainga palonta. A oa li whawhita uli. Sa toa whi maalie le tu malo. E iai ni mea na vivesi pe fōringa mai ai. O le a sa e le sa. O le tu malo. Inisi tu e le i tapena iai. Ya, o mea umale na ai ne le ngata fo ila i leo. O le fasili le na. O le ale whea watu le epa mai le RPP. E toi o i fo ai e lango se su e whaia. E isi su i o sa fata ua whaia ina mamalolo. Lala mea ua utau ai a fia mai a valea i fua. I le whautanga le tu malo. O le ua uma. Le ua fili tanganga. Ua fili le malai, fili i le tai. O le tali le na ua au mai. Ala mea le ro tau whalawe lave fua ma tuu fua lo tau wisu i le mea le tatau o le tou iai. Tala at sao ma upu sao na. Ale ia tau sa vea le o tau talatu le teimi le nei. Ina ia tau si le file mu. Wha file mu le tu malo. Tuu iai le tonu le tu malo e whai. Stop intervening. That is so stupid and idiotic. You know, i rea o se mea le lei. Ile mai tau ala leo o tau whaafonga tune ia. Tō tele. Walau manu ia i tu singa. De ngata i newspaper whapena i upenga ta whailangi. Wa whaalia i le fina ngalo ta ngata sa lato lango. Ile HRPP. Whai mai a. Wa ta tau o na whase e tua ngalo maturi ese tu le epa. Nā foi walau manu ia mai lunga newspaper. Wa iai foi. Le ta milo sanga le tangata le na ua fai ton saulo ma le vea le FBI ale a tau sa vea tau mai. Io e ua matua le fia. Tele sui le itu tonu i o. E le hero PP. Le li o lava lea. Le ua lau manu ia mai ai le elino le pu. E tu le i tu le epa.
Ala e sa fa e asi to ina o mala to ia wala to fa ia le bela. Peo no fa ia tu fo ia to le pa ia maulungo Samoa, ma se o to ia la lango ia. E alu waso sa waso o iai le tai ao ua fsiringia ai le te inga o le pati. Langa le pati uma ai tato uma sa tato iai mo tato matu le tele o tausanga. Se ia o mai lo ua malosi le pule atu lepa. Ua mau tutu ua pei o se a vo lele o le mawhai o na sei. Ai mai se a le a vo lele ola le mele. Mele vai papa. Mele ma a vo lele ma lava. Ua fiu o se i o tau le mawhai na sei. Ne fai mai fia le fia me. E fia kango e sei. E sei i mare a sei a koa ma sau i ma meo palapala ma. Ia le alau tau si sila lava iai le taunu unga o mea sa au pese atu ai. Le pātia le lei. A o tangata walevana se e iei masao fafa iei ma operate le pātia. Ua peia o se lātou mea tō tino. Ma lātou whaia o se mea le lātou a inga malo lātou no umare i tū malo. Ua whapea nao na whaia na pule tutu ai se ia o lava i nā. Ina le to i tū malo. Ma o se mea te tau o na toi whai au talu a toa. Turi manu e fia. O le pati whai. Ioi. Wa levana tau na iei nista ngata. Wa mai a ona. Tā pena ai pangalea. E wasiri atu lepa mai tu lepa lei ma seisi e au ngā piu ma seisi e anga waa. Woi ka whiwhi. Nga? Mai a papastui. Nobody is qualified. No. Nobody has any qualification to become a leader except me. Ala makua I ula al ko inga. Au te awhola ia te o tau olo o tau whaalongo longo iai. Tu sa le o tau uma o tau e tulepa, o tau o vale. O vale sau pau e le ai masesi e iei sona to mai ma sona anga vaa. Ia le ala wa sa o I le talavo le lau ne le li o kanata. Uneducated. Unqualified. If I was there in that party, I would be very, very angry and disappointed. I say, na whai ana roto ina na o na ia lava. Le ai sesi na ia tape na ina. Ma wha moe iai e uma o na sui pāle mia. So oi loa ma le wha e atu o le tofi pāle mia. Nothing whatsoever. So what does that tell you with his legacy now? How are we going to remember him? By what? Ioi. O le mea le nā. Tātou de no nofo ma mafo fau iai o ni teitai. O a ni mea e mana tua ai au. I lo o vai tau. O a ni mea na mana tua ai lea toina. Na pau a lea. Pau a lea. Mana tua. O te nofo mo mafo fau. The tradition of Samoa, after every election, if you have to accept the results of the election, then the tradition of this country is that there is a peaceful transition of power to the next government. Ala mele fai fatau te, toso, toa, delay, deny. Matau ma fai lava vai fai se mea ina ia umbi o na alu eri taimi. Aia, mafau fau ia I latou, ai le mafau fau I tangata I e whaatalitali mai I se whaamanuianga. Ona o ala ia le tūlei, iau tō whaafonga I le fu o e tūlei le leua. Po to le fo I po ai lava. O e tūlei ina ia ave se tangi. Le ala fo na le na mafai atu I maseu manu le vaso na se I mawai atu nei. Ina ua ma tau tala ma lau liu le tula fono o whainga panota. Ina ia iai sina lau e whapea. Nai lo o le afa o palota, se e le lua vai tolu o tangata na palota. 3/4 or 2/3
of all those people that voted and the votes won by the member now holding the member of parliament seat. Le ia tau tā fiofi e le mea lea. Wa peise tā longa I vai le mea le whaine. Le vai la wha tolu ana whai le palota lai titi la tau ia ale vai monga tolu. E iai le au wala e te tau wai o na tā fia. Tā ofi le wha alu se se ai o tupe ale atunu. Wha alu se se le taimi o ta ngata whai ngā ruenga. Le fionga le komisi me lana au whai ngā ruenga. Le komisina le tā penanga o le whare palota. Ma lea whare palota. A o le wha masinonga fo I le wha mau taimi. I taimi o li I ma wha masino. Mata mai tai o le wha masinonga. Mai ma tā upu e tā ua o na tā ngofia ma wha alu I ai le taimi. O whea nei la. O whea nei. O te matua I o uofo. Le ua matole a foa. Io. O te matua I o uofo pe a whai. E malu e lue ai lau lua whautanga ma le whaato whala inga. E whaalongo ai o. Aile o lua ni sui le chapipi. Sa o lua tutu to tas. Lal me le to toa I loto ma whai atu le epa ma le chapipi. Shut up. Don't come near me. And with my decision to do this, whether should I have a petition against Tuia or not? Oe foi le ua ma lau fionga to lefo. Alo fai I lo lua I tō mano. Hai atu le epa. Toso atu I o mau politiki ele lea le nā ma le pala. Tu mai le tu malo te le nofo le tu malo te le pule I mea le tu malo le fai. Yo. Ai whango longo o mambaili mambalu o sa tunu mawhono wale ang malosi. Te whanwhal watangifo mabalu le whal tolu mara wale la taua. Talo whai malae mamaota ma ele. Tā ua whaita wina o le atunu. Ewe, o le tala sa o le tala na. Ina ia tausi le file mo. E nā whawa sa uia. Tu singa na o tau loa. E o lava fo ile newspaper sa o tau. Lango ida na was familiar newspaper. Yeah. Tula Epa should step aside from being the leader of the opposition. Yeah. Mele na lea ua tula I mai nei. Ile whainga panota lea. But anyway, congratulations to ya. You'll be in for a very long fight and a very long haul for the next 5 years of parliament. Anyway, whamalo, whaftai le toa, whaftai le onosai, whaftai le lau papale, whaftai fo I lau whautanga. O lo whatoa fi malie ai, le whautanga ma le whatoa whala inga le tumalo, mo wafiu anga o a inga ma paolo mga whaifia. Sanga iane la ia leo ai o le tai. Ia sanga iane ai o le langi, ma sanga iane ai o le whanua. Ia māluo o Faiva. Wa ia whaatau tai le tua, o le tua o manatu, o le tua e whaafonga whitalai ai lo fonga. Pa mori ai le tō whaa le ainga malos. O lo nu uma le tū malo. Le kalesia, ai maise le pūlenga ma malu ali I ma whai pule. O lo o tāpua I o Faiva. Ta mam tina mātutua. Eo, ana liu mai lea. O la ufata lofa ma le o whalofa. Ia te utou na yo ta mama tina mātutua o le atunu. Ma lola te talo, whaaftai foi. Tuni vai I le atua. Ma whanolo manu. A wā alo tama whanau o Samoa mo na Faiva. I so se taleni ma so se ngā ruenga ua te tofi iai. Ia, no tau se sira lai. E toa lava mea I le loto fi le mua o le tangata I mamā le loto. Sa whaatino fo I ma le wha maoni ma le wha uta. Le sailinga ma loa le tu malo. Aia.
Ua e Faiva ma le malo. Ua tau ia e. Ia Faiva o le fionga le li Faipule. Yo. Ia a o isi e le mamoe. E le mamoe le po. Le fili e lama pea. Ma le uta fale. Yo. Le ti Apollo. Yo. Meo me fai e meo le ti Apollo man. Ma le anganga le anga. Ia le na whaftai atu i le tō whā le tu malo. Ia mai se fo i le au whai te talo le tu malo. O lupe wha lele o le tala le lei. A wae no nofo i atunu ui whafo. Ia ai susu e lava le wha malama ma tilo antu. I le tātou atunu. Tasi le fai pule ua lua i ei tangata au te wha maoni o wala tau whia le tala le nei. O le fionga le li panemia, le sunga lauli le mali atoa. I so sana launga, ma so se teimi e whaatala noa ai, i lunga o le tio televise, whapea fo i le social media, e maise o leo whasilau ma leo tustala. E a apa mai e whaamanuia i tangata Samoa o lo alala ma papa au i whafu. Alal me whai elisi au li, i laula ngā oi, ma le lea i oni, lea i oni mele le e whai e tangata Samoa i e whafu. Ai le iloa. O autou sila i le sao Samoa e ala atu. I le ai tau ma lele ma le tupe lafo atu. Naru o lunga le iwa se lau miliona. 860 million tala through the international remittances that has built up our foreign reserve. E ala. Evo e ora uri i o le chapipi ma tau ave le maulina. Me le se mea le malo e mua mai e au tutupe na e lafo mai, a lafo mea o lafo mai e whai e mea ai al koa. Ngam whai ko whaarave. Listen to this. Listen to this crap. Ioi. Le tonu a le tau le tau whaawalea. Ai ana le whaamanino ina. Le sao Samoa e tā ua tele. E tupe lafo atu whaamumoli. Ina wa oma ona fesuyai ma whai fe whaataua inga o tupe whaavao malo. The international exchange rate returns and stays within our foreign reserve. Lan mea whai i ele tātou te ngā tupe le nā, o le wha ngā ele malo i atunu i whafo a mata o na whai atuai a tātou whaatau, o loa te tele pe o swau u pensini kalsini, o le wheta laisa o masini o lo wha ngā e whai e a tātou a wala. Tele isi mea uma o lo o avatu. E whe so ani ai. Valu se lau wono se fulu miliona. Ele aluaku i ora kupe, aluangel ko inga kala, ia maa makaronga, malamu sanga lima se fukala, tula ufa fuka bai ele atu. Ele whai ai se whaari tupe, ele whai ai se papa ki utupe, aia, e ave, e whaatali o, e li poi ai le tamau ainga, e o ia Frankie, e o le me Bluebird Lumber, e whaatau mai le lau papa ma apa, e mai whai le whale lele. Eu e whaile whaatau grocery shopping. Whaalu le tupe. E taali o li o ai lava i tu tonu o le tamau a inga whaaloto i whale o le atunu. O tau si sila lai le mea tau whaava lea sa whainei le atunu u le telo tau sa. Ai whai mai o tangata tataa i e whafu. Tangata i a le na whaafitai mai e le fionga le li paramia. Ai tā ua foi, i le talia ina e le fionga le li palmi, ua lewa na ia si la fia, ma ua lewa foi na ia whaia le whaaftai mai, whafosa au whai atu le sunga lauli al mali atoa, i le urua i teimi na taunu o mai lunga la polkalame. I le teimi le nā ua tāo fia le tu e pi tāo fi le TV tasi, e le toi mawhaio na toi e watu lauli. Ma le vaenga le e to whana lato o ese mai le HRPP. E toi wha ngā le ala leo le leitioa le atunu. Tau fiu mai tu epi, e re tu lepa.
A fai fo e whanga e to tongi e taunga tāre me whai ele sāwati. A pa mai loe ne o lau tala lea na mua whai atu. E sunga lauli le mari atua. Ia e whātau wa ina. Le sao sa molo a lala ma papa au I fafo. Le manuti lea a tū whātasi oka. Se te leo le sao sa mua mai atu nuu e fio le lalolangi, a apa iai. O le malo si anga le nao sa mua o lo, ta ape I fafo. E malama lama sa mua I upu whai, o malo. Malama lama I mea tau le sao le tonga democracy. Malama lama I mea tau le fair justice wha msinonga am yo tonu. Malama lama I mea tau tupe. Aisea, e malama lama I le alofa. Le lofa fo le na lai ona lafo tu pe te mi uma aso. Na watu la so ni e fo ile te mau ainga o le atunu. Ai o lo fa le leia e fo ile te mau ainga o le tangata lava ia malona ainga. Yo. Le mea lana na fai. Apa lauli. Fa ma popo tangata I fafo. Acknowledge people outside of Samoa and thanking people for their love and support and the international remittances sent over the years and years. It amalgamated to a huge foreign reserve. Oh, te tu whata singa nao me oma. O tau se sile le tamau ainga lele ui ei nei le talo le tupe lea. Tasi tesi ma le 5 piliona ta la le wo o iai. E mawhai ai o na tū sa mo iona lava vai. Ma wha lango ia te ia mō leisi se furu ma le 5 masina o lumanai. A o lea na valo ia na o le wha masina. Nā le me wo o iai. 1 year and 3 extra months. 15 months, if ever, there shall be a natural disaster, an epidemic, a collapse with the economy of the world. Ale taua lele Iran. Te wata ofi ai the Strait of Hormuz, ma le ala waa o lo au mai ai le swau I le Pasifika maisi atu no o lalang. A o lea wa umo na whaata oto mai le ala fu al malo. Every month, e sau le vaswau. Sau le vaswau. E pisa ala wali ia vatu. Tolo I fua le va. Sau le mua le va e le ai ma se leo sa watu le wafu I matautu. Utu uma tane uma lai ai. Our reserve tanks were filled up. Oil and gas has been delivered. And quietly the boat leaves again, the beautiful harbor of Taumesina. Male malai matangofi. Alufi le mbu tu ala pisa ma pepese la wali ia. Le leayo se fuafanga le malo lo faya. What now? Alu was out. Tai 5 masina e mawhai ai o na whaasosoa le suau le kalasini. Tai 3 masina o whaasoa le tiso. Ia toi titi nei fo I waleo ua vaso. Vai aso leo le vaso lon tolu o iulai. Toi vavai tu fo ia pispisa o ai tia whau. E sau maadia le va to maadia I fo ai ngā tai whale. O le api o le whanga. Dea nā leo na moa le ngoa apia ina ua apia le whanga o so alo. Ia e tuli atu mano manisi tura whale le to ino o so i alo. Ua api tangata I ngā tei le whanga e māsani o na wha mālu o so alo. Na mawai, ua toi fo I uta ia so i alo wha mai so I alo. O le mawhai o na e ta ele ma wha mālu ua api tangata I lo whanga. Mana ia. Wai lo lalo mea na mo ile ngoa apia. Ua apia le whanga o so i alo. Ve te whalo lungo mea ringa muka whiwhi.
Ina ai lo ngi le me. Nga mo ai le ngor capital o Samoa o Apia. Yo. Wapi tangata. Mafuanga le na. Fatalofa i le pa ia maulunga o le malu le atunu o le ngā solo mai lunga o le tātou Apia Fōlinga. Our Facebook page, our YouTube channel. I ale maalia i o mea istangata i o te wawa e tunei o le whai mai. Ka kipi solo mai kilipi o au polkalambe me whapena. Ai watu o esu e tupea. Sole kua kou le anga kele se. Se mea fo ia kongi ai fo kongo o le maa kiauntu ma. Ma se umanu. Se maa ora koe fo i maa ue kou mea vale. Ngai whai mai ngā. Ia, awa o te wawa etu. Ese le tō telo te ngata i ela tu te whaongai na. O kilipi wā, mana tū o le tātou leitio. It is a company. It is a huge company. A corporation. You know, a multimedia platform. E le mawhaia nisio i mātou o le au whainga ruenga. O na whaia i ai ni tū langa le manuia. Our own personal agendas in terms of editing or cutting stuff or clips. No. Only the radio station does that himself. Nā o lātou lava editors mai lātou te waaia uma tātou masini ma tātou whaila uma. Na pawana tanga te whaia. Au se upu ia te au na se manu po oi lava o le au whainga ruenga. Nā o le whaasoa lava. Ai le mawhai. O le mātou tā ngofi ma tipi ni mea mawhai ai, ma so ai. Ma lafo o nis tangata ma nis tangata. We can't do it. We are held under contract with these things in this company. E lale nā le iono a whamalulu atu. E le mawhai o na whai le atou sa vea po le sunga se manu. Po ai lavo le au whainga wenga le nei. Neanga wa uma. O na sainia whengainga ma kon kalate. Everything belongs and they are assets of this company. Mātou te le mwhaila an soli tu la whono ia pe takipin kilipi malafo in tangata mawhai me whapena. O mea nā le au so ai mo le au ngā oi mo le au whai me wā lea nei whai. Ia e tu e pepea a mo ini tu pea nei nā tangata. E tu te wawa ai mai ua muri atu ai le sui tua i se teimi. Ia na kou lola ia re angar kou mea ngai whai. Whatalo whai lunga o tātou Apia Fōlinga. Our Facebook page and our YouTube channel. Share our program. Like it. And then, of course, you can always subscribe. Iana paulana o ni mātupe ma se umandu e se mai o mātonge maua mai. E ilai ni pōne si pēwhai e te tango share and subscribe. E watalo whatu. Lai whale awa. Lau whaamalu, tālo whalava. Sam Johnny, ia whapea fo i le. Te mai tai o so whatasi Maureen tu whale. Ia, mā lole sui fumanuia o ainisi o tō tele lava o tō. Nanga le tātou screen e control mai le tātou producer. Ai, le mawhai o na whaangaro i nei le whatalo whātu mo le ofolo whātu mo o tō uma tufa le tātou porkalame. Ina ia mawhai foi o na sila fia e le tō tele o le atunu o lo o mai moa mamau mai isi atunu. Whatalo whātu i leo so ia mus. Malana foi porkalame o lo whatino mai nei i le atu Malaysia. Musiana foi whasoa. Ia maruia ngā ruenga o lo whenga iai ma malutia fo i le soifua i nā tunu. Ia, whapena fo i leo so ia tip top man, leo so Samuelu, po Sam, ia malana fo i tau mawhainga i le whala Samoa nai fofola mai Mildura. E vi tō ria i Meleponi. Ia, whapena fo i leo so ia manatu le lei la tau ma si lana fo i tau mawhainga. Ia, male tō tele, leo so ia pesta. Mai le lo, ia, whapea fo i le tū manu e le tū longolongo, le whionga ia whungti. Ia whungti au loa, ia ma le polo kalame, ma tauti o le tūlisi. Le sunga ia tū le epa whaftai. O whaero o wawa ai atu, o tō whaafonga. I le whaamalu lea, ua tai ai langona.
o le au whaasile lau, whapea fo i lau tu stala. Lātou te lango uina le mea tā ua. Mo le manuia lau tele o le atunu. Ioi, awa o le mea le whai nei e le, lau ori i leo le au whaasile lau. O le ori i ale nei, e siri ona whaavale valea lātou, a lātou vesili e whai o. They ask the questions with the intent that o le taunu unga, it's a personal negative vendetta. Ma whau le upuna, tu te o, e tutu le afi, whaolo a taua ma whauwhonga, a wā mana tuana le to o tolu a tangata i to toi o le chapipi. E le to e to tele atu nisi, na le to tolu a na utu le e pāmari mongi ma pia, o ia whontoi. There are only 3 more members left of HRPP. The other 10 or 12 or so are all disappeared and have liquidated uma ia ngai ko ingana. Pa wai o tangata o le whai le tonu o le mele. A early Simona Tavita Tauti Talofalava, Sambi One, Lau Papa Timo Jr., Alo lava, on sa'i male, fa malosi le dei aso yo tau Faiva, o Kuata Sene, AJFFM, ia le na, va fa manatu mai lai AJ, ia le fa talo fatu, i le pa ia mawalunga o Samoa lo lalama papa au, i to tono o le tatu o tunu, e fa i o tu mua, pule ono, le ainga le taima le va o fonti, ai mwisi, o le nā whau wala ngona mai, e nai o tātou uso i tuila manoa, le tātou wala leo whau le Radio Samoa ia pia, ua whai ngoina, o le FM 106.1. Ai tangola, waso stemi o tonu o tuai Samoa, ki lo e neba wa aila ia le matango fie. O le quality, o leo, o pese, o musika, ia lesi me sini ona tāwai. Ua so o ato le tunu. E le taimi. O lumanai. Ua tā penda ia i le ripule ma le au whainga alwenga nei. E alua tu le whainga malang. Ia i whai le sauninga tā ua tele. Ina ia ta tala halua ia ai au le taimi le nei. O nā ua tuu whaatiu tala roa lapa. So se taimi so se tangata. Ai amana tua la oe. O oe le whai pisi nisi. O oe i lau company e au ngā mō tangata i New Zealand, e au ngā fwoi mō tangata i Samoa. O whea la sisi ala leo, ua sopo loa, lana tau tua i tūlu i ngā e fio le lalulangi ma lo tātou watunu. I le ngata i le ngana wha Samoa, a ua wha ngai na fwoi ma le tātou ngana Peritania, po le ngana Ingilisi. E ma whai ai, ona so tau au, i le wha lawi loa ina o so se savali, i le ngata o le savali, i le malo, o savali wha le nganga. O savali o le au pisinitsi ma le au whai o loa. O company SS, o savali o nuu ma lato wha sisilanga o mea o le atutupu. Talo sanga a inga manuu, whono tanga o le a whaia, e ka le sia. Ia le na, mai masau vai o le ola. Ia e maise la, uto wawai mai. Tasi lea o loa tā ua lava, o tau nuu mai i New Zealand nei. Le koko masta le nale. Oh God, so beautiful. Whafte atu i le uso a tanielu fingota. Booth. Ia masion tina i a telesia. Ia e maise fo i o le tau mawhainga. Mātango fie. Wa mai i le koko. Ia e sisile lai. A whapela leo te tala nei. Wa e tilu. Nāna te tala tua, pe e pingi lo isu o le afo i le mangongi o le koko. Wa tilu iei. Se fulu pepa whapene, tea bags, cocoa packs, i te tonu. E lua wipu koko e maua mai i le tea bag letas. A whaila o ngā ua makua i e fia. Ingos ko mga tofo i e se umana. Yo ke le po se mangu le sola ma avelis pepa koko le fiunge Yesu. Wala au le a tau se vea
is our Coco Master Pack. O lua tasi, lua iwa whawhitu, iwa lua fitu. O te loa lea mwhaina e songi mai alma ngongi o kama. Ia, se whai se malolonga. Ia, ona walule whai, mai se mākoko Samoa. Le lava yaso atoa, ea, masalo, ai ua atoe taliu mai I lau whanua me ele o le atunu pele. Le tātou wali te tai le whionga le li Paramia, the Honourable Prime Minister of Samoa, Honourable Lauli le Mariatoa, le Watea Polo Te Vau, Fossi Schmidt, ma le whaletua. Ia whapea fwoi le au whainga malanga. Le au whainga malanga alo ia lena tonu, e manisi o Minsta nango lango. Ia whapea fwoi li malo na malo. Lo lātou li poina, ma tautuaina le saunga le mū o le tātou wali I te tai ma le whainga malanga ma malu. O le walaudia lea mai le tātou nuu o to e lau. Atu motu o to e lau. Ena ia anga I atu le tātou pāle mia. E wha ma malu le se lau tau sanga talu o na osi whiangainga ma wa aia e New Zealand ia le malo toke lau. Ia, wa tangafa fo I o tātou tangata ma tangata o le tu malo. Ia, e mai se fo I le nei atu motu se o tau sisila tu ai. Ia, o le fionga le li Paramia manisi o le au malanga, le au whainga alwenga o lo iai. The Prime Minister Lauli le Mariatoa Schmidt leads inspection of the Aurora 5 ferry at Polaris Marine Yamba, New South Wales in Australia. Yeah, ana ia le taunu watu o le tātou ali. Na wal watu sa o le savali. Le newspaper ale malo. Na wal melal na o tupu. O le ata mo e solo risi au konti nga o su ni tala. O le mena na fatuai. Ta wui o le teimi le sa fai press conferences ma mea whapena. Iau tau o mai le teimi fai ia press conference. Mau tau fesili le li Paramia. O a fuafanga alualu ma mao o le malo. O nau tau o lea matusi le lei. E tusa o le upu I le upu. Ai le o le tau o. Faa winga ina I lau lava. Personal translation with your own understanding, adding to it your own 2 cents piece and your own flavor. Personal. Lo tulole lisipito wa. Wa matua manongi pepelo al maletala na ufa. Ea tamau a inga nonu afua. Watching from Salina in California. Tamau a inga nonu taluflava o nau kovi. O ili kakale o nau kovi. Ya, nau kovi. O se prauvale whako e lau le upuranga. Nau kovi mga usoli, sali, te whai whale me kako. O Tomasi Ngau, taluflava Peter Stowers, 5748. Ya, o lausa patolo fi ngota talofa patolo malon so I fomanuia. Tamai ki whale a punga le nga whiele me lea. Le koko masta le ngoia. Was that Daniel? Yeah. Daniel fi ngota. Na lo lava. Le a ta whilo I le asolulu wa samnei. Ia, matao se I tilo le market. Ia maua uma I tangata Samoa ma tangata Pasifika. Ia, le wala papa I o lato a au I le koko a Samoa. O le koko mastal kamare o kangetu. Ia vatalo fai tuai foi. Fai mai Peter Staus. Ta vea, ti vai fo lau ke po koko pere I foloa e le a fo le anga foloa ngoa. Soli. Oi, Peter, so le kalo. O ka kalo Peter, le fai mai. O lai fai langa suala. Isa ai nga il farif. Kua ova vo so le sembe ya, o Peter.
Oh, talo whai. If you're listening from Adelaide in Australia, this is the Atoa, and also so Manu saying hello to you, Peter. Peter. Yeah. It's a town of Kat, so Coco Peter. Yeah. Rau telefoni nale Atou se ve all tasi lua I fafi tu iwa lua fitu ya mo se lava. Ya alwa tu I malisi fo itatu o loa le na molo se fua maloloina. Le vai le ola mo le tatu vai avoka for prostate cancer. Mo na I tamama tua. Ya vai fo o ya tuala. Le saoli I le fionga tuala taua tau pa u tino. Ma le fitu ya peka. Ave ila vai le ola. Ya man lisi tatu fale o loa tele la o lo ina. I manu rewa le tua fine. Ya malia nive. Ya fa pe fo le mai tai o Marita. E le luas fulma le lua Templeton Place I Manurewa Glendon. Ia le na. O le utoi tolu minute o na tā leo le tu la. Lima. Awane I aluasi. Ion. O le te alai titi o le tu la lima pe amaea I le tātou. Tala fo le mai le tātou tō whina Miriama lana toa po mare. Tala le Pasifika fa pena fo I o mea o lo tutupu isi atunu o lalulangi. Ya maisea o mata upu te tele nei o leo lo tu lai mai le Pasifika. O le whapa ina ai o mea o test. Nuclear weapons ale malo saina. Lele o toi papapo mu o Iran. Whapapa tu Donald Trump. Ya li liu mai fo Iran ia ta whanga mai lako lo keki ang il kai au. Kele kanka ia ma liu ma mangu ai. Ia ma mu ai ma le tele o vaavo ia le malanga mai I le ala vaa le ta o le Strait of Hormuz. Ia le ngata le na. O si lia I le tolu wafe valu se lau. Tangata ua maua tino ma li liu. I le mafui lea na lulu nei Venezuela. Se fulu wafe montupu tangata e leo maua la tau tino. O tangata ia le ua maua le temi le nei tolu wafe valu se lau. To tele la tau o le indi ainga. Ia le a telefo isi whawhita au le tūlai mai. O ni wha mai. O le aongi e le suavai. O le a parapala ma le lei. Ia mea tau mafa a mese le suavai tau mafa. O le a tele I la tau o le a ngase I umi se taimi. O le a tau toi wha le lei ai I le infrastructure ma le atu nuu atoa. O le a tātou wō I le malolonga. Chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jordan, a mí me las regalan. Spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino bank. Yeah, está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. DJ. In this update, the acting Prime Minister says he's not surprised by submitting, saying the bill is immoral and does poverty. David Seymour says the usual suspects are complaining. What you won't hear from is the people who are scared when they lock up their shop at 6 o'clock in the dark because of the people milling around intimidating them. Hope's guidance to add competition in New Zealand will steer international supermarket operators into the express lane. Land Information New Zealand has released a guide to help international investors understand the criteria they must meet. David Seymour says increasing competition will stop the current grocery duopoly, charging shoppers whatever they want. He says the guidelines also have other goals. That guidance makes it crystal clear to anybody who's even thinking about coming to New Zealand that New Zealand is now a place that is absolutely open for business. Kaikoura is officially out of a state of emergency and has transitioned into a recovery phase almost a week after torrential rain flooded the district. The District Council says certain emergency powers will remain for the next 4 weeks in case they're needed.
And State Highway 1 is still closed between Cheviot and Kaikoura, but NZTA says it's expected to open on Wednesday. Snowmaking is proving its worth at ski fields, with the busiest weekend at Canterbury's Mount Hutt in a decade. More than 10,000 people hit the slopes over the long weekend, helped by up to a metre of fresh snow and 3 bluebird days. Snowmaking boosted the base as much as 1.5 metres in parts. NZ Ski Chief Executive Paul Anderson says the tech has become essential and is here to stay. In sport, Dave Rennie has again weighed in on the intervention of the TMO. The All Blacks coach was noticeably frustrated with the interventions in the win over Italy in Wellington and bemoaned you can't celebrate a try until play has restarted. Rennie says he probably shouldn't have made those comments, but thinks the officiating team's lack of experience didn't help. You want the right decisions, so if they're going to come in, it's because something's happened. So I probably won't say much more other than there was a lot of breaks in play because there was a lot of dialogue and it seemed to take a long time to get to the right decision. So a bit of work to be done there. And New Zealand football believe the All Whites international against India in Christchurch this November can prove the mainland's worthy of hosting the country's third A-League franchise. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. O le Samoa Realty, ua whaatuatuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifunu tausaga lana au-aunanga. Lātou te whaatauina whanua mawhale, whai alisi o whale mapisinisi, e o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota I telefoni, o ono walulima, lua whawalufalua. O ono walulima, lua whawalufalua. Petanga I ane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nu mai tātou ufi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Tasi valo, tasi tu. Te asia e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai mam. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai fa afufunga foi. Wala aule au nanga. Ale mapu maya. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai, e mawai lo o lua fia. O valuselau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Uale osa I fala bella, uale lo le mea fai, ole friendly lons le au naga e fai, mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiprera Avenue, Henderson. Radio Samoa. Taslima I Watolu Amo. Siwa uanga oi
luina uta I moto o tua lo uo fisa E su e mai so ufa amalu mai de la So ia e te alu fala Na talu pelupe Aue Tangi tangi aue Olo ulo tolea Tauina fa apea Tauina fa apele pele Minoi minoi Ia, o leo ua fitu minute wa te ai ia leitu la elima. E pe ona o momoli atu ma whailo le whangatia e le teimi ua sola. O se aso ma se teimi o le so o le a mauai ia le mawhelo inga. Ma le fionga i le tofi filifilia o leitu malo sa fatalua. Ia, le fionga le tama le fale. Ia tu ia, fuatongi, pai pai. Ia, o leo ua maha fatasi le so. Ma o le tala fia. O le whaafetai I lumo le atua ona ua tali whaalo alo mai fo I le fionga I le li whaipule. E oi lava ina le I whaatauto ina. Awa o teletono o se teimi o lumanai, ia o le a whapenai o na au mai o le writ, ia po se whaatonunga alo ia mai le fionga I le a malu o le malo pe a whai e tau sui le fono. Ia ma whaatauto alo ia I le fionga I le li whaipule. O le sola I le nganga whaaloalo, ia, o te whaatalo whaatua I lau fionga I le tama le fale, lau fionga I le tofi o le tu malo. Ma ua tā pena e anga I atu I le mautafono ma le pale mene I tia whau I se aso o loo mua mua. Ta oto ia upa ia I sāma whainga, mai atu le mamalu o le ainga malosi sa tunu mafono, pa peo fau I le whaulu ngā tangifa, le wha. Ai maise le wha tolu malo tau ala taua. Tapa au tausi o le tu malo, a fio mai ala o fionga, I le li whaipule, I le talandoanga, ma le whaasoa, ma le atua savea, ina ua ngā ifo Faiva o Samoa, I le nei aso ngafua. Ta alofa lava, malo le soifua manuia. Alofa lava, savea, alofa tuai paia, ele le whaasausanga le tātua tunu, I tu e whaare la rangi, a whapefo I Samoa nei, ta alofa atu, sunga savea, ma le paia le portalami. Ne foi tu lao le afiaf, ta alofa lava. Ia, malo le soifua manuia. Avatu le wha malo, ia, and congratulations I lau fionga. Mai se foi ia loutou ainga, ai mai se o Paolo mangafa, lou I tu malo atoa. Whaafetai I le lofa mo le anga le leo le atua. Sa mātou nofo tāpua I foi matatalo atu mo lau whainga palota mo le whiwhilinga le tu malo. O le a se langona, o lo iai le rei taimi, a o sau fo I mai tau. E le taimi ma le aso o le whainga palota, amata mai le whainga palota le titi fo le pre-polling, se iau o mai I le aso au tū I le aso whareile. Ia, o ani langona sa whea ngai malau a fionga. Whaftai lava savea, ia o langona tasi sose. So I tau vai ne mea o le whainga palota. Sa ia te meo soai le pole. Ia sa ma whanawhana ma toa I whainga palota atoa. Taluai e se whainga palota nei mai palota o mau worldwide. Nā dilo. E re se mea stulanga whainga whire. E tu sai ma wha moi. No, tau sisi lava alo ia le to wha na e le tu malo ma le wha utanga. I tau lau ni mo I tangata ma le nufa tula e sa fata. Sa o whaalo nia lava. Ia mo tu kasi le whainga piti. Awa e pera mana sirfia I te mita o soile vai. Pea vai atu a pisi a komiti a. Ia e sui tau vai nunga rawa. Ngādi. Nā te nofo. Awa e leisa o tau komiti. Komiti na whaia. O te le I ulu fo I se whale tasi o le tu malo. Sa tu lewa noa. E palota sa o loto I tangate o latu wa ia ati tau. Wa lewa umana whalele le to whale tu malo. Lala lena le mwhaina usolia se maota mo se lawa. Ngādi ila. Sa o whatawhai whatamo leala.
ma tulanga e whaanganga pēr ia maota malawa. E whio i e whaurulunga ia tole formal fitalinga le lua. E tu saimal nei whainga palota. E peo tulanga se nal paloka nei. Ona e le hesa komiti na whaia. O te lei savali. O te lei iulus. E se whali useisi. O te tonuina mo whatu tu ina lava. Le to whawhalele le tu malo. Malo. Le whanongia. O manatu au savali. Ia peo o pukole. O au stangata pukole. Ia peitai. Ia. Ia i arma whanwhana e. Palota atoa lava. Malo. Lea o le peo le tau o lenga na. Ona le yes komiti na whaia. Malo, whaftai wa lau si le fia fo e le atanu. Na tātala noa le vai asuna se i ma vai atu lea, lo loma le whainga palota, ma le palota mua fo le pre-polling. Sa e sau noa ai. O le ale whaia se komiti, mai o stasi fo i leo lu i tau wa e tau o tele. O nisi taimi o komiti e ono whaalu fesasi ai ia le whainga o tonu ia e tele i whina ngalo iai. Ai te ua o komiti la taupe ua watu se tupe e se stangata. Ia ai whauinga se ai. Ia ma lave ai mau o ai ina whaia o se supo o se pa ua whapea ai ua whato sina ia le tūlanga o le whainga al palota. Se mea lea sa tau i eilo whina ngalo ai tu ulo le saulu tonga o tangata whaataatia le komiti. Tūlanga lava na o tau whina ia tele agents. Awa e tau lalo le tūla whono tangata nei tōna le komiti o agents. Tau e tu sa lela tō wa ianti tau. Ia malanto pulen whai ai na mo liesu i tau wa i tūla whono. Ia peta ia na awa les komiti. E na awa la agent. So e sa loto lo tu malo. Whai mena tō tu whina ngalo e. O ai a whea e la ko kupe. O ai la tu e piki. O le whina ngalo lava na le tu malo e. Awa na awa les si agent e tu atua. Talo whai. Na awa les o komiti. Na nofo lava fai to tase paluta. Pale nganga maulunga lava. Ia ta ama male ne fai na paluta. Mali lam. Sa tam fai foi tiptilo. So va ai po le se nem fai no mogo. I se paluta ta ama ma. Au noa ma le pikina o se tangata. Au noa ma le fai o komiti. Po ni fono tanga fai po soisi dama mea. Ia le la o lone. En fai ma lol tangata. I le fa maoni ma tau sisi tu la fono. I le leis komite whaia. Ia po nisi agents e tuata. Malo. O te loe le ia whio atu lo tau siali e wa o lo 5 tau matau lea. Ona ua alala pea mba tapua i atu i New Zealand ei le whio ngā mai ava Viskota. Ia au tel tonu fo i sa lalango atu ia foe ma le nganga tapua i atu i lo wha moe. Ia lela ua tauta ia e ia o Faiva. O le ase taltununga, e iai sina mea i titi whapea e ono la vea ai lau fionga pe ono tauleanga i na i lau suafa i sina tama i tau whato sina po sina whawhatala lava. E lo i eise me se ua tāpena se istangata e ave ai se sūle tu la whono mas petition ina ua mai ala whainga palota. Fionga masauno ina le ia taua peo le ala na no whai atuai. Ia. Wai noa ma se mea tasi ni whai. Lei foi se tangata no ave se tupe postulanga whapena. Le ai e mtua tata mamala o e ala o whainga panota. E pisi aia e tāwale o nufono whai moro whale ma tilu e. O le manatu maurunga. O le tu o le sālo tonga i tangata. Madila. O le wa umana whalele e tupu mai o le tumalo. E tu lo le sālo tonga i tumalo. E whiri ai. E o whaftai fo i le tumalo, tu se mo le tō whāwai ma le whāutu tanga. Ia ma le whina ngalo e palota e tangata. E fwoi la tōng palota e le whionga le whaululunga ma talenga le lewa. E tō alo pulou mo whafteia le tumalo, mo le whiwhiringa sauloto a nā ia ma le saulotonga o le tangata e palotai. Ia wae e lava na se whia na se tūranga fwoi na iei le whono a wate le nei tumalo. Ia ua o whalolngia, la foi de o manatu ai e ne faia se komiti ya e te ai mo no le di o lang alilo sa ia manatu foi fa pe ai non a faia se palo tele titel matu tu malo e ala le fa ta ma fa lo
e petai wa le mfaina ia o te whalo al fo iftalenga ia le leo ia o te lei loa o ai pe to a e le whautautanga ia leo le awhiawhia na stof ia e malanga matawa i le whainga palota nei ia pe o tūlanga na ia o le palota ia na le ataua sa mawhanawhana sa mawhanawhana lava mai mea na fo ele i yain whato sinanga po lava ni mena whai na ia o le a fo na le roadshow le fast nen whai le matonu la sole e o as whang vai e me se po vai na vesis o le ngate rau maranga le whenu atu e marau maranga le tau ma mawhatu e marau maranga ia talwai lava o le mana ia pui alo le tūra fo mai a tātā maare le whainga palota ia pio se tūranga lea le atau e te tau pea ona whailo le whangatia lea ngai mai o le whainga palota ai sau fwoi ma le whasilanga ma le whasilaunga a le teitai o le tua ngai whai mai o lo iai lo lātou tali tununga iai se me o lo sasi ai ma o le fwoi maua e le leua le afa o hau palota mai o le ata pena e o e ave le lātou su i le mata upu le i le ofisa o whainga palota ma le tulafono a le ala te whai atu e le ai se sui na sau rotu le pa e le ai se sui o le HRPP e alu ai te o wawai atu o lo whatala noa o mamai to le forma le ua i lunga o le lātou media platform a o lela ua uma le palota a le fo to e o mai e tau mawhai e whaisisi a wala ina ia whaaleanga i lava le palota o lea se talitonunga a whaila o le ise lātou sui a velale me o mai e whaala velave and intervene o mea nei o mata upu patino i lou tou i tu malo ma le loto i whale ina ia nofo file mūlo i tu malo tu ia ia te sire fia foi le upu foi le lau whaavesi o le ai to ale tai lo matu tu malo ma dielo o ia ne fta i tama le uso ma dielo ia te au le ava tele ma le whaaloalo i whaalulunga ia le manatu fo i vana nofo ma le ftalenga ia le leua o te tonu fo ia le leu fo stangata o ina ma stangata o lava le whautanga e tūlanga le matu nofo i le tu malo ia whai atu e le mo manual fiti ma dielo le ai se sui o le HRPP na peta tiro fia uma le matu i tu malo feo i nei le HRPP i le vafia fia la stofi na ulu i fale o tangata o loo ainga o moni mau mai le watu iai ia ma whaaso solo i tausu anga sui ya ina ia wala mane i le whaise parota ia peta ia no whai atu ma lea te mea tu e malava le tawhi a leua ma le whionga le tole foa io wai e tele mafuanga na laina na mato wo le parota o le te tau o la o foi ia po se whautautanga wai ia po se tangata o tau whaoso le la ua tau whai wala tulanga o whai ia tatu lo lea mele le la sa o lo le leia ia o la tulanga whapea ia e kuia wa ka ko mafofau ki ngai fo le tatu malu fo e tatu mafofau ai pe ano fai atu no mai fo le fama le sai di da meu ton ia fo le tatu lo fai ia fai sai di da meu ton no mai fa o sutanga tai ia ma le sini e ne ese la to sui na fa anu le palota ia lo atu la fono ma diela o sui independence ia o tulanga fo langa i tatu tilo tu ia talo fai peta te lo fa mo nat fai o le si ala nga yan fata mai te lenga ia to fa o lo fa lele lunga le o peini me anta mati ia e le fai e rawa o mai ia o te le lo fa mtala la fiona le atawa tanga le o iso te ma fa pe ma diela ta te le ma fa ni wala le anga fa pe na al tangata e no fo male ali o la e ma fo to inga fa pe ya ta ya male tu la ma mai o mai sai li la mi to ya ta ilo e po ya mi to ole o fa ile ole palota ole si be ta o te le lo fiona le tofi
tuia. O le mata upu lea fo ina lo tea I tono le palemene, lea na matua ava vau ai ia, ma leo wā le fionga ile. E le ingoa matua ia ale, ma wha tonu ma wha sao ia le tamba leo li mongi, tulau le li whaipule o le tumalo, vai mong, whaleta le tolu. Tuu le tau tala noa so o le tupea sa fata. A le foi wo mai le taimine nei foi mai. O lea na tufa le tupe, ma whaatali tari pea se ia o le whainga palota lai titi le nei. Wa avea ai la le tufa ino le tupe. Ma se awala ua whaato sina ai lea fo i ngā ioinga. O lea sa utali tadunga, wa o la utali atu le mata upule ina ia tātou malmalama le lei iai, ma tā pena le lei iai e tali atu I tangata nei. Ele iai se collaboration I le vā o le komisina o whainga palota, wha pia fo I le aso na tu mai e whaatino ai le palota. Ai maise o le komiti, sa lātou tāngo fia le taimi e tuwhai le tupea sa whata. O la alu tali tonunga. You're in safe hands with the time frame and when this money was distributed during the election period? Mula vatal tununga me tiltila I tele lo para me la fa ina fu. Ma dia. Au la fo so tam. Silvia foi ida ya tau. Na ele fa pe un fatal kat. Ah. Ma dia. El tostos o ele fa me se station I fa sa la tostos. Ele me se men fatal tal. Ele se men fatos to so. E fa ya tat fatal non. La fa foi level process. Ma dia. 175 ave le vaenga le e faia le agreement, le agreement ave le maf. E fe unga I fo le unu le maf. O le time, o mai tupe. O tupe sa fata. Ma dia. E o tupe malo. Paul me malo no fai o tufa. O tupe sa fata. Ele na sa fata tasi de e mi sa fata lua. Le la uomo. O le mea la fata il tari. O le mau o tupe atu nofo. Ai le tufa mai. E lava na tātala noa ma whasolo mai tātala noa. La lava I whangai ngoi process. Le sila meu te whia te tai ei e tātala noa. Ma diro. E sila etu leo ngonga le teimi lena no whan mantuan fisingi ai fole a whiunga atu le. I me mo whai o awala. Koe kasua la whai palota. Ai malo yasoi. Pe le o se whato singa. Le suanga o awala. Ma whaua pro keti nei al malo. Ale o fai palota. E o to e mai ainga. E tale fe ora sol tu la fono le taimi. Awa tupe malo. O project malo. Al tupe le. O compensation de sa fata. O la fe au o le taimi whatever happened. E ta fe full tupe sa fata pa o le taimi mai. E nei foi se time frame or period of time. O se ia inga sini me ta fe. Ia mas me tas na fatu la fono. Pauli me. A umaro le process malo. Tu fo mai tupe sa fata. Ma dia la. Yo le pisa I fuala tu fanga tupe sa o mo foi fai mai. O mai foi nunga. Ja. Por carame mai. Ave tupe sa fata tele no. Tupe ya le fo mai tupe sa fata. Ale fo mai o sente mi ale. Mole. Ale no. Yo. Eu moro por senga foi ya la de fero por senga. La opción ale to. Ja. Tele no. E foi la tu fo mai. Sa tam fa pe mai. Fa fe tai o le tu fo tu pe sa fata. Ale fo mai. O soli tu la foto tu fanga tu pesa. Moni. O fala. Ma au te foi atu lau tala. La me o mai nei ma fa nga mai social media e to e mai nei a o ila to wa nei o le seri fa sa lau na ma san lo tala no ya kanata. Na matua I sa I lava. Ma la fotala I la o fionga I le pio ma le ami o tonu o le tuai ona tufo le tupe sa fata ma toso ona o le manatu. Lu memo mua o fa nga se le malo mo le fas le tupe sa fata sfu miliona lua o le meo le tau mawhainga ala wa fionga ina ia toso se ia o mai I le taimi lea o le whainga panota le titi fatu atufa le a le ala wa manino la vai lau saunuanga ta ua I tele le ta upule ta tala no ia ta pena iai le foi lau fa longo mai lau li ia ele a wala se su le nei mea ma le nei mata upu wala tala le nale ale sunga atu le epa o le mea leo le ave ila na su ma a le mea teo foi ele se la tau su ina na fatu lai mai a le la o e lango ia de le ua po se si tangata
e o e whaile mea lea whaasanga I lau fionga. Se mea ua matua le tala whenga I tele. Whawe vesi o lau I tū malo o lea ua maea manuia le palota maua lau tō tupe o le teimi le nei. O le fi le mu lau fionga tū. Malo whaalo alo la ba. Se tate whaalo alo tele le whawhonganga le tunu. Nā lia la. Aina le povia whewhere ia mumu. Whawhewhere ia mumu. Ele tele o tupe le maa au o le atunu. Nā lia la. Alo umai nei meo whamasnonga. Ia lanto maa au le afu li lingi o le atunu. Ia pe o tulanga na tatsisira teita iai. Tilo iai. Ale winga lau whamatalanga hoi. O nei a saunuanga tau whawhewhe whapea. Se pe ana whatate musu ai tala noa iai. Nā lia la. Mai mawaile mawhawhau poto. Ia mo le mawhawhau tonu. Mawhawhau fo iai. Awa o lo manino alo le tula fono. O lo manino fo le tulanga o le nei tupe. O lo manino fo le tangata ona le tupe. O lo manino fo le tangata ntufa le tupe. Te rei lo la po la so tanga. O le tupe a sa fata ma le whainga palota. Nā lia la. Ai pe tufa foi pea. Se o tasir matu I tu malo. Malo. Pe tufa pe le tufa se tupe. Wale pe fa pe mai. Wala na mawa o palota le tupe le. No ta wala nga le tupe le o lau te le chapipi. Nā lia la. No ta sanga ma fai mai la te le chapipi. Ile se fa pe se mento o fai ane. No fai mai lava la te tona le chapipi. Ngai le fai fua se palota. Nā lia la. Au te fa fe tai fai ngā malole nei. Ile vave na mai tōr matu tupe. Nā lia la. Ile o se mea fai ngofie. Awa tele le processing na fafoi. Ama I malo. Na sau nolo le fionga le palmia. Ave los fun miliona safati. Nā lia la. Al tu penta un maltaimi o le fionga safapito e firme. A tol to. Malan fai ngā malo. Am tu atolo puro le fionga le palmia mal fai ngā malo. Ile vave o le amango le tupe na tu mai. Ele toi malo. Fai se vei. Fai agreement. Ave le mof. Tela molto per ma tu mal. Ah, dio la. Te le no la polan me de pisai. Era fa una mai me. Pe anta no mo. Ide ase ai mo wat. Na pe al me mo. Yo. O pe o tu langa na ta tilo te te. Ia talo foi. Il pa ia la tu. I te le nei fuanga mo forfolanga. Ia mo polo fa sana mo. E pe ano fa tu te mio. Fa no male tu la so. Ia e mai tau. Ia e fa lele. Ia e fa tau lo. E tu lango me fa pene ma o mana tu al tangata. La o mana ia la na ata mana. Ia. Fa tala sua la fa mai lunga. Fa sa lo fa pe ala ke den ka to tan no tu. Ia al temi. O na fa lo mai tu lango o ia le lo ma si de fia. O na foi fa lo mai tu lango. O ia to fa le ta mali ma le ta ma. Ale tai. Ma le tai. Ono folinga ile se tai. Lo sta mai tit. Da fa tala sua. Sa unwanga lunga. O fa sa lunga fa pene. Alo, whaftail tō whai lau whionga. Na umala na whasisilanga le nā ae malama le tae ao le asu sā sautus tu singa. Wa lau manu ia ua ino sia le tō ina. Ma ua au mai e whina ngalo nisi o i te tonu lava o le ta apipi ua te tau o na whase e tua ngalo. Wa e silisila lai le mea. Pea na o wawalo atu le teimi wa sola. Na whasilingia loa, and the leadership was in question, e iei le tae ao ma le teimi. E toi te iei lava tu le pa. Na te lei loa, o tangata iei li po iai, o lo o lato e lia le pu o le toina. Ia, so rightfully said, fo I pēr whapea, o se whina ngalo leo nisi o lai to tono leo, o li po ina le chapipi, o iei le manatu o te tau na whase tua ngalu masui le te tai, o le chapipi. La sau, tala iei ma sau tau, whaalongolongo tu iei le mele, o tu la ima iei. Tato lava Samoa e mo mo va fero lo. Ma lia. Ne ya me o fai o malo, fai nga party. O levan town fa se tu ngalu ko ina. Ila lo lava fai nga fa democracy ma fai nga party. E fai ya ina los parties se fams non. Automatically a step down de. Se fai nga ina fai ya ina party. Ya le fa lo na fai ya. Ya tonu te le lola se si ya tonu ale mafu anga. Olo nau e pele le toia ina
e nofo o le taitai o le HRPP. E paul mea ua o mai tau. E lea ia msese anga waa tau a vina le taitai. Awa o le fisitele o te fisile. E sala ngal mea o le mwhain wha mawai toi. E sala. O le se anga waa tau a vina le HRPP. Te peo tulanga na e tau waa mawai. O le wa aifo le na mal sila nisi o le. O le van whau whai le HRPP. Te tau whai te wha pefo. Awa lati o tau tal mai. Lau tau talale na whai te mio le HRPP. Le ai whai. Le ai whai le suia. O a leo tau talati. Ia, e peo lo wau nala ngona. Ia, alo. I tanga wha tupo ma tō wha te mali. O lewa na tau na sau noa ma tano wha lele le tō ina. O lau wha se tuangati. Ia, pau al mea lela o mai lo mawha. O atua le ai o seiso le tia pipi ang wha. E tau a vina le tai o vang whau whai. A whai o la mea tonu lesu. Le ale ngata anga mal tapula ai. Le su ele a mea tonu. A le ale tūlanga i le whau a wina o le vang whau whai. Whawhenta wawe. Whawhenta wawe le vang whau whai. Tau ave pe le o su ele a mea tonu. Pe tau ave i le tō wha. E tau silsila po whel tūlanga lai lape ai. Le vang whau whai. Ia, mai. Tau silsila tō. E le ngata i le nā i lau fionga i le tamal whale. Ma lau fionga fo i le whaipule o le i tū malo. Awa, a ta watu tangata ua fia wha mawai ma le HRPP, ai wha mele tala tula, e pa mali bongi mara. O, ioi, latu, e le tei kea, pe tau fiofi, pe fono, pe wha pe mai ia, wala aule li whai pule, o lea le tō wha, lea se whini, ngā lea se mea mwhai, lo mātou whai, e tau fiofi mai ai, langona, o le whai pule malona i tū maro, o fia manatu, e sa vari es, o lo no winga. E leo mana o e tau fiofi mai, ma whaia se wha le lenga. Ai tutuli, wha mai pe tō lua, pe tō tolu, whai pule no nofo mai. O le matua wha vare leo leo tu ai ngā mawhau whaunga. O lau tala sa o le tala le lau whiunga le li whai pule. E tate lo whai ai, a pēr whai atu tēmu whanu. O ngā le la lafo mana ngau mai. E leo sila fia le tō ina le awhianga, o ana la whonga ia whai. I se tūlanga tau le leia, mas tūlanga lua luluma. Mase mau poponga le pati, e ua lem whaina ua mo ini, ia whonga, ia ua puni fo ni whalong. Po le ane a whianga, po iai se a whianga, po iai se a whaina. Pawal mea lau te loa. E sa o ame umua sa mo i tula. Ilo na ia lama na whina nga. Ai, ia tātou nei, lo fui tangata. Tati tila te leo le a whianga. Le a whia toi melesi tangata lai on taftafa. A fia vang whau whai, a fia tangata langolang. E pe o tūlanga i e tauna tau tilo mau ia. Le la ua was whasau luma whau kunga nei, o te tauna whase tuanga. Ia o se manatu ale o lewa nei ai le vang whau whai. E deo se manatu fau, ai sa tu o le vāwhia lo loai. Ia po whil teime, e te whaile ta wala tafas fina ngalo le fionga i. I ngalo le malito. E wha vai pe fase tuanga. Ai lafu taita. Ia le whala o tau mawhauwhau. E ai se ala vai tau fiofi ma mau ai. Le fionga i. Il tula e pale. Il taita i le tuanga i. Lea, fia i loa. E fia maam lama fo ia. Owa leo plato le ono tau sanga o tau whai le tō whare mai. E le swinga. O na le Lucio o members voi. O lo tangata mo tangata. La vai foi le se sengo taitai. Mandila. Le taitai mo ia la pa. Lo manatu va pe foi le. Ele o sa ilia no manuia. I me ia yaito. Al sitele po la le pe fa fe la tangata. Po a faina tangata. Ele taitainga po a faina tangata i na fonga. Tumantua mo tilo ia ia fionga le lipambia. Os tangata o e po ai ai tu lunga la uri tal tangata. Tal e tal no e tangata tu el faito e tangata. E tu langa le tilo e. En famela to o kau fase e tau fava lea. This is politics. A tu faz esse tu. Tu ia manga na tu. Madila. Tangata hawe, whaalwano. Naturez tangata mona langoni. E pe tu langa na e tau te tilo ia. E tai umano. Alo. E lina issues ko lele.
ma e tal noi. Ai tau tal no po le ala fianga tangata. Awa ali le tangata. Na so longa le la your project. So longa le issues. So longa le whenga whawai. Ai ali whaare tonu tangata. E fiu e koso. Mani ila. E koe e toe tapatu. Wale ingis. E pio se turanga na lau ai. Lo tilo i turanga whataita. E te tau o nā mana ia langono tangata. Mani ila. Lima tau sanga o le pae inga lea, o le aanga tune iai o lea o si I lau fala. I le fale tui ai toso lau sae le ngā tei fale. E folau ai. E le umalava le fina uina o le mata upu le nei o lau tau I tu malo. Ma le waa lea o le mana wanui. Ai mai se fo inisi compensations. I le lumanai o lona winga e wha au pēa lau fina unga lea. Pea umi ai peo na taatia le waa le o, e ese fo'i le tupe la tau ia si umu le fai, ese fo'i le whinaunga mole a ngai le rumanai, a wasa fata ma isi tupulanga ia e lei soifua mai. Asta lava le tau. Ai le I whaia nei mea le mai compensation for le tupu. O leva na ele si au tau sama yo. Mariela. O tau li mai na le whiama le pampi. O na tau sama. O se tau I whaau o le whaaleanga ina o ngā tei whale o sa whata. Mari. A wale na o teimil nei le whaaleanga ina e umi I tau sanga. O le a whaina I le ta mau ainga ma le whonga tau mawha le tu malo. Talu e waalea. Pe ta oto lai o pe le ta oto yo. O a mai longa whao. E tau na whaia pesa tau I whao wau. Mari. O matau sanga ina fo I le malo. Ina ia sa whai tonu o le komiti lea whafue, ni sui se to lua o le mātou I tu malo. E iai tano noina o mene. Maria. Ina mwhaina malo fo le malo a tonu a ngā fo stu lalo mo le mātou I tu malo. Ie mwhaina sa whai tonu o le whaingo tonu. Ia o se tau sanga la wa lewa na iai o. Ina ia whaia se tau I whau au o le mātou I tu malo. Le la wa ai sfulu miliona nei. Ia ai o tau sanga ina ase tūlanga. Ina ia whaawa mina tono sputo sanga po le lua sputo sanga. Mali. Se tau I whaawa le tu malo. Malo whawtei tere malele lau fionga I le tofi o le tu malo. Ta talo ina iai le tai au e usu fiara. Usu ia le fono a le pa le mene. Ia mai mua fo I le atunu umalo I tu malo. Tapo inga siu whale tua ma le tausia li I a viskota. Mai ava viskota I aukilani nei. Ai ua tali uma ma whaamali ina lo loto I mata upu sa o manatu e langa ai. Ai ole mea siri o na tāua, ua uma le whainga pānota, ua e manuia o Faiva. O le tāpua I atu wainga, tāpua I rau e kalesia. O ngā whaifia ai maise le mamalu o lau I tu malo. O lau teimi nei, whai eise sa noanga, whaala I au, ia ma whaamaruia ma whaafitai fo I le tāpua inga mamana o lau I tu malo. Ma le whaaloalo I lau whionga le li whaipule. Tulonga ia le tau a fiafi o tamali. Tulonga ngā ngai fo Faiva. E su lau sunga le I hatau. Tai. Ave ia le nei avano tāua. O te whaafitai atuai. I le fio lau whionga le malu le malo. Se fio fono sui tō fia. Fio lau whionga le li palmia marka peneta. Ia whapewhale a whionga le fono fitalaimu. Na sui o le palmine. Whaatulau foi lau whionga le whamsinsili. Lau whionga le presidente o whamsinanga whanua maswafa. Le pa ia tele le nofa whaatonu o mtanga lunga SS. Whaatulau foi le pa ia tele sunga I whawhengainga taulangi. O lo taula wane nei whamoe na alo ia le nei tu malo. Whaatulau atu I tama mainga inga marato tama pule me tu mua. I tu au mana taua. Whaatulau foi le motu sa ka fio le whananga fulu. Sio I mapu. So mai vai whanua fōma I tulangi. Wau mana taua sa ole malau ni una sailua. So lau na amtasi me le fio whatui. Ia whapela o vao tō lau. Yung whainga malo le fio kovana. Luten kovana me le tau pulenga. Le fio me le whangwhtalai me le mautau sui. Ia whapefoi le fio presidente me le mautau senati. Ia whaatulo watu. Ai vai ene nei tengi. Whaatulo watu foi pa ia tele le tātou I tu malo.
A mai se lava no fa whawhengaina. Sunga il to ina malolo ke reta for Faiva. Lau sunga il to ina ta ititi. Fio lau whionga patele. So whawhengaina tau langi al tātou i tūmalo. Whātulu watu. Whāwhtai tapua. Whāwhtai whai te talo. Whawhelo ai atu whātulu watu pe tele o tātou i tūmalo. Whawhtalua. Ia whapewhoi tapu ino malo sa whata mua. Pea lava le la fio ang sa tu mfono. A fio le whawhalu ngā tanifa. Fio le whaalulunga ma le whaaswanga. Te pau tausi. E whapeta le nu mai tangata. Ma le no whatula ia sa whata ma upu ia toa la taua. Whatana whatu. A vele nei lao o te mole tua elo whang. O te aswasu foi vai malu i puenga o tātou i tu malo. Ne o te manatu whatau waa e lo tau pai. No leo e ufia i o tau maota malawa. E le taimi o le whainga panota. Whamalu nuatu. Te awa tele. Te le sona solia le tō whāo lele. Manatu e whaanganga o tau maota malawa. E a fio tuele a fionga le whaurulunga ma le whutalainga e a le leu. Awa au te whai le Faiva o le tama le whaatafa lehana. Mo sulu whaatengi le po. Ono lo manatu ina ia nofu file mu le tātou tu malo. Ma ia mau le toa file mu. A wātu langa le tātou vānu no whai. Yeah. Sa whatalua, o lau pule lea. O malia o malia whasao. Whaftai o tō lau pule. O pale ai. O te wholofalatu mo tau te natu. O te whaangaina atolo o malosi. A le ase iloa. O te tautu ai mo oe. O tautu ai mo le mano. Mo manatua. Ia oni ata whasaina. Le leo sa whata i tono le palameni. O te wholofalatu lau tu malo. Paul mei mo wola ma le malosi. O te lima mawai a waan pa i tele o le tatu i tu malo. Whaftai atu i lau langolango le fast. Whaftai atu lau whiunga le teita. Whapea le malu tene lau langolango. I loa au tō langolango mai. Whaftai tele. O se ei, o pale o ula. I lau tō langolango. I al pa i tele le tatu a inga fast. O le whatu tua le atua o tas. O le atua lau whaftai tele yusam tō whawhine. Niela. Lau tō wala lofa. So ani mai a watu lango wha moi vai ngā Ia, whaptoas whaftai. Si o tō lua, mi si au whanau. Niela. Whaftai mei awa. Lau tū mau, lau tū lalo. Ia, na inga lua le campaign, bunga social media. Ia, unofa mata. Whaftai whai o Faiva. Whaftai alofa e tu sai mari. Tam whainga. Ia, mele au te whapea tuai tātu tū malo. O lela, si ilo tātu vai tai. Niela. O ha foi se loa, la se malosi. Ia tātu talo le atua. O na le atua e ona le poto malava. E ona le malosi malava. E mawhai ei ona la sia. Ona ngona so tātu leo. I tono le palamene mo whai o malo. Ia, ia lo whangia sabea. Tai. E tu maulu lali lei. Mau pelo si o whonga walta o tuaina o tātu malo. Tai. E rao teo whalawhatu. Ia walpolo kalama ni afiafi. Yo wahinga foi o sala lau solo. I Amerika mai tua fia le la langi ni sile ma Australia. Ia whaftai ni tautua mau. Whaftai lo tau alofa. A alofa mai. E le ngalo o tau talo. Ia o tau manuia lau. Ia manuia le nefiafi. So i fua mai manuia le atau al program. Alo whaftai sao doa, whaftai malele, pale, ua pale, titie, ua titi, ulai, ua ula. O mamana, mātou te tatalo ina ia sanga, iane ai o le tai, ai o le langi, ai o le whanua, manuia lau a fionga. O lau sao noanga fo le nā male lenga. Awa, o lea ua whai whaatolu waile i o lau whaatau tonga ma lau sao noanga whaatau pou. A tātou te le i o e whaatau tō i le mau te whanu mali pal. Mene rofa mo lau fionga, tā te whailo ai pēwha pēwhoi le tau sia li i. Ia mai awa viskota ai whaasoi fua, ia whaaftai tele lava mali whaalualo soi fua.
Soifua ia le tau. Soifua ia. Ia le nā. Le tofi o le tu malo. Ia ua tauta ia e o na Faiva whaafetai i le tua whaafetai sa whata. Whaafetai sa tunu mawhono le inga malosi whapea fo i le wha o le wha auru ngā tangifa ma le wha le tolu. Le ala taua whapea fo i tau lau niu ma le tangata. Ia ai maise. Ia o tamasā o le tala le lei. O lo lātu tāpua ia Faiva. O le ainga malosi ma sa tunu mawhono ia maise lau tau tofi lea ua mai ai le feelinga i le mai aso ua tuana. I la tātou wona i whaasisilanga tā ua nei, fo i mai tā ua lunga. Le ngā ngai fo Faiva, le i atau sevea, ma se umandu fufonga mua, Francis Ione, i le amatanga le nei mai aso. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa i le Taro Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tāmu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Susu mai i le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, i le olo tasi valuono, tasi tolu ono. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top-up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fōi o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whaamtalanga vla au le o lua tasi 5 tolu tolu whawha. O lua tasi 5 tolu tolu whawha. Ea, o le talitonunga ua tawa lunga fo i le nei aso le ngā ngai fo Faiva. Whawhitai i le tua o maula e mandoa, ia ma tawa lunga i fo i se whingalo le fionga le li i whaipule o le i tumalo sa whatalua, le fionga le tama le fale, tui ia, pai pai, fuatongi, ia, ma le tapena tu fo i mo le whainga o le usui o le fono i le vai an sofo. Ia, ma whaatau tō i nai. Nā ua tali uma tūlanga tā ua tele sa manatu e tau ana fasila fia ai e lea tunu. Ia, mea uma, ia lea lau tātou i loa. Tua moria ma wha maoni le whingalo le fionga le li whaipule. Lea i ma se mea i manatu e ono a awhia i o ia i le sori o se tula whono, le aisa na komiti, se i vanga nā i la mea i e whau mai tua e le awali ia. Ia, o le mea la le nā, o le uta whale, ma le whiri e le moi. Tau ma whai lawa i whau se mea, ina ia whaaleangai, a o le mea moni a la utala le la watu. I le te tau o na toi whawesi e tula epa ma le pipi, le nofo le iai o le tumalo o le ua tawalunga le lātou whainga whiriwhiringa sa whata muamua, sa whata lua. Le ai se sui o le pipi, le ai la se mea o le ai o na o fua e lango matau whawhau se mea. I sui ia na tū taito tasi, independent candidates. End of the story. Uma le mea, le ai ni petitions, move on ia le tumalo. Ma o e usu le whono mo mai e whai ngā ruenga o le poloketi lea. Ia, ina ia manui ai ia le tenu. Whamangaro se leo leo ona o le sunga a sau siu whanua o le a whaua wina le ngā ruenga le nei e fiafi tau longolongo. Ia manui a tele le tātua tenu. Whamangaro se leo au undwa nei, ia teo nei whapele tua whaia siu manu tātua whiloa i le aso atai au. Nei ta mamtina ma tua ma le au whai ngā ruenga titofi.
Fai la tau fo i lunga le tātou api o fōlinga. Ia mai se fo i le Facebook ma le YouTube channel. Fai roa i le asoa tai au. Soifua ma ia manuia.